Гледате 1 на 1, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. I pošto je bilo zabranjeno da se ustaje sa stolica, onda mi počnemo prvu, drugu pesmu, ustane jedna devojka i donese ružu i stavi na binu. I sad posle 2 minuta dođe druga pa stavi ružu, pa treća i tako ceo koncert donose ruže, a niko nas ne zna, znaš. I ja pitam ovu ženu koju mi vratimo posle te ruže da ih prodaje opet i ja sam tu svirao moje drugove. Ali publika su bili sve Kinezi, od kojih možda jedno dvoje je studiralo u Beogradu pa znaju srpski, a ovi ne znaju. I onda sačuvao sam taj papir, onda oni njima otkucaju na kineskom prevod i oni mene gledaju i kao smeškaju se, znaš. A on kaže, dobro, možda vama cena ne odgovara, ali mi smo mislili da svirate 4 koncerta dnevno, svaki dan 4 meseca. I kaže, vi to kad saberete, to su ogromne pare. 4 пати дневно. Автор си на една песна која тешко се врзува со Бајага, а тоа е Некто јутро мирише на мене. A da, za Vesnu Zmijanac sam to radio. Нарачка беше или како?